أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كراي حمدك الله عز وجل صلوات سلامية أنا upravo Muhammed sallallahu alaihi wa sallam upravo deskeri familju, upravo ashabija. Upravo sau kova sočitnike kale vozviše me porukencar ma kaya dunjana mu kren nisar a verosen sar muslimani. Amen pralalen I po naodoriga družinamen ovakeri vačalo Musa alaih selam. Madam bayagi dugački talako ovakerive kubor kare sao dobor. A čilam ko dva delo pralaleno Musa alaih selam palo dež beš lela peromnja taro medijen kađalko Egipet. Cidin jako najbaro šudro. Diken subhanallah mudrost Allah eskeri. Ko adava momenti kogo Musa taro medijena vela prema Egipet, o Musa ali sam našalelo od dron. Po mukadava i ek dron kaj našalelo od dron. Povek je dron našalelo od dron. Zada ko krajte primetinel o Musa ali selam že neko vitalo tuke šudro, primetinjaki strana je kaš sar jak hablole makerga ke man ušave teđate takjovarica. Ali primetinena kariga je budi. Po nekoga šameso ko životos matrinane bilači te ne girine korkori tut pa soskeve baš ako mange de singjovel. Nikogaš nas minea te razočarine tut. Se ko sekva dva toro na raspoloženje o Allah je pripreminela duke neko ašukari. O Musa ali sam kolangja so odrom našalgja. Ama dika kanakva ka ingarele Musa. Približinela pe ko adava kaš ar približila pe na ne nikoj. O Musa ali selam čudinela. Em taro je puti o Musa ali selam kovel vikimo pere alavea. يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. O Musa, huljavte kundre. Čači paske tu je sveto dolina. Muhammed alislam kaj dobingja i objava ki peštera Hira. I o Musa alislam ki koja peštera, ki koja planina. Ajde pandek pučili. Bravo. Znači ki planina Tur odoriga o Musa alihi selam dikela kva prvo sretivak naso kad dobinel objava taj strane Allah eskeri azza wa jal. O Musa alihi selam dala sadil. Ema kana o Musa alihi selam dobinela o prvo ajeti. Дали ајети Муса скротелбила ко Курани? Оја. Ки која сура кова ајети? Сурету Таха бешу штарто ајети. Кото Аллах азza wa jal кава керел. Еннени ен Аллах ла илахе илла ена фа'будун. На неа вердел се манде, месим то мародел, ем само ман обожајме. Лафија чамо теухиди керелал. И важно со паќајбе кој е единствено Аллахи азza wa jal. Musa alaih selam akana sargale panika sude singjovel. Mano Musa alaih selam uvek sinele kaš. A čiloleske tradicija arakela sine dežbež bakre i bizo kaš ne iklola te pjilel. Wallahi azza wa jal ko dva momenti Musa se kadel dui bukja, dui bare muđize.
to vedeți că potpora Musa marker panică, bizodar. Prvo soka kerel. Musa fără de tokaš. O Musa alislam frdingja pokaš. Qua dva momenti koga frdingja pokaš, ta okaši kilo je ogromno sap. O Musa alislam da rasario. Poštinja tiranel te napalo. Toga što Allah azze ođe kao Musa madara. Ja sape asta de tarošero. Musa alislam daralo ogromno. Naredbata Allah azze ođe. Džalo Musa alislam sape astarila tarošero ko momenti o sa pretvorila pakaš. Trin droma gjaru Allah azze ođel kedele musaske tešaj anleste te razvi ingjovel o jako ubedeno supro ko Allah azze ođel. O Musa alislam dodeca pe asta celas neki džepa Kavakereleske o Musa i kao tova stari džepa. Qua dva momenti o Musa alislam kogi karela porova stari džepa leskorova sati con nuri, svetlost. Pošmiljate svetinel, o Musa alislam panda poveše da rasadilu. Kakel smirin tut Musa, bizodar. Vakerla me birinjum tut mange. Acum e calul prvo momenti koga Allah azza wa jal direktno kerela Allah k nama nušar. Kokova vakti ko Musa alisela. Vakerla masa kin vakerla. Vakerla me dava tutakava dui bukja me kadaf tutakna misija so trebala tu te kere. Koja misija kadele? Koja zadaća kadele? Kavakerel. O Musa, ca giaco faraoni, se o faraoni preteringeau, o faraoni na kavgea sau graniță, o faraoni pošmilja te vakel pe me simptomaro najbaro devenem samo mano božejnem. Nikola ja zaođer kobur mukela, pa mukela tu ke opomen, to svestinetu. Chiar de a situație o Musa alislam ga creu o Allah sarte ja meto pomeninav koga isiman mahana manki čip ne izgovorinava šukar imano od koga italo talale koga sarvebe o Musa alislam biringeo žarem harga peri čip. Akerla o vela li tu te keremange pomožniko moro tovel moro prav o Harunov da tovel pejgamber. Dikena kana kogisi tu hayırlimo pral. Tu dovea hayırlimo. Tu dovea şukar. Dikena kada butitalo namaze. Ki je kulica. Yek manuštalo namazđija. Kıldinela panč vakti namaz. Hatırya çala dva komšija so kıldinela dva namazi. Efta keratari desnori, efta keratari levori, kanglal pala, Allah je zaštitinela, a da le kerenta. Dik što znači nela samo ki mahala, to veltut, manuš okrna pač vakti namaz, a zamislim po kerutnja kove nas. O Musa alissalam, džala kana prema Egipet. Kaj kažal prvo? Najnormalna kađal ko poroker. Kuvel udar na penđarenal. Koji sjanto? Akela mesimo Musa. Najnormalno so palo tež delikene Musa alislam promeni saljelo i daje opravo Harun gušinenale, kerenale. Akela kejtali mirovni pa čaveda šaj sine Leodoriga. Bešela so bešelo Musa alislam odavetina adžikerela. O povikuj be ka lesku dumna džikerela, ka vakel de praleske omo prav. Vakerla mea lum zadačaja. Wallahi dingeama zadača kerga tuda pejgamberi manzar, amari zadača italo te džako faron, ama dikeno Allah iso penela. Wekullehu kaulen lejina. O Musa ka džako faroni. Aman kavakerleske kovdolafi, nežno muabeti.
Sohaliovaja katar. Nikako nas mi ne na najbaro gunahčari tove. Nas mi ne na arogantna tove. Uvredljiva tove. Sema biste tu da sjasne pred tu putigove sara dva manuš. Galešu kar metoda, ako Allahi e faroneske penela, ko vlola fi pene, amen dar nikoj naučnika taj opet je gitalo deve. Amen de sitna günahe si, niti mudaraja, niti keraja, a vera mudare. Amen de si sporska kelela, pomari kelela, ka maten sarbavinela pe, retreta vera, agar günahe man, pobare ilhamdulillah kjane. Nađanea Allah koga kasno uputinel. De singură psalane koje kvarte baro hođa, porano putuine nas ne preko akla pustin. Ne se kod dromi klirene akla razbojnike. Zarobinge akale manušeni le nengoro hajbe, jak na bešlete han maro. Glavno ne adava su italo lengoro kapetani, pak najde bešlehaj. Hantumen me postinao. Ako ođa rekao subhanallah so vlafi. Akva čorčo rengoro, liljamen robija me postinao. Ak nam pučela lakva, te pučavtu sajbutija kaja nesa, tu čor zarobinjanane, liljamen marohajbe postinea. Diko dževa, ova kella simanada je pagudar, i kelava herbetalva pagudar, te na puaf premo Allahi. Hai kena de šupanj vrti kenso de singövel. Ko hađa kva hođa, baš kikja bara kela takale kriminalcoja. Peva sa kikja den poština terove, o Allah prostim mange, mesim günahkare kva dikela. Tu akari, eva kergüm tu kesimana dek pagludar, herbe taradva pagludar dek kva kodeve, elhamdülillah primi jaman taradva udar. Nikako nas mi ne na te ponižnem tumare praljača mesa günare tu bistar ganjirati likojsa, abe tu likava kereman, na ne te deti duša temere sadži kada le günahja namer. Džana ku faraoni. Angla ludaron, nu se mohar. Pa kerla keren seljamje faraoneske i seamen butide. Koji sem de tumen? Abe tumen vaker banga prijem. Ađi kerela, palo dve priminena. Džalo Musa di selam, ko faraoni, akela penjarea dima, akela na. Mesimo Musa. Tu o Musa so barilan mande, so lilun tu čhavo me. Pa tu džanjame rodate mu da rafu pali sa akela. Akela mani siman zadača akela. So, alim teva kraftke te vežne koje je jedinstveno devel, koje talo gospodari za istok, zapad, sad so piravela dživdi poftalo gospodari. Salve tu konkurencija keramange, nesimo devel. Meka mu da asabrenen te pandem, padica. Dika kvapa tu odlučim da li ka pandema nilina. Lelo Musa ali selamo kašto delalo faroni, osa pretvorinjate ogromna. Pošnjega je vojsa te darali faroneske, pošnjega o faroni te darali koji dala kava. O Musa ali sama sla pakta rošel sa to vela kaš. Ala kela tu baruma gioničari sam makela. A kela uvela li ko sred ploštata meni sjamen bidve senge bajram jamaro. Tutti clovete magiaje ne mere magioničarenca te iklon pere magiate kako i pozoral. O Musa sam akvanđi kerelo. Magiar tot barikano nikana. Ko dženeti si butudara. Džanena ko udar najhari sa gužva i si. Udar aceali skromnost. Perdoga kvetar udara namazesker. Perdoga kvetar udar posteskor. Amantar udar tali skromnost odoregi talo butharic.
Ека наклаве конкретно пример ко скромно Закари. И ке наква ману што сниминела цело Рамазан някла дерси. Аква ману што силе функција директори. И буџене шаја сана ресоро дела глате сниминел камерман или аква итало, а директори. Аква итало два скромност. Дик манушар и клёва чорки позитивно смисла саде картул джаги джитемер саджи коте тај сака дикела кава дерси некој кој ютубе осе батија лески коте тај а ду керту ке лав хемнес кере гюнајале а оперди саго се бат ке скромно сата манушко гитало скромно со Аллах аз оџер вас делат как на дике Муса саркаваз а това пошмиге чалуни акава максими а неге какедел трикје o manuschi via grecu eftava de șecher bazgie. I clona coploștat. Haide nu să fărde, n-am chiar tu men ca fărde. Ne este. Apaznem cu adva vakti samo tri muslimanim garaudne. O Musa i dai efaroneski ronijasia enjek flizer kas neko faraoni со негуинеласне обала чајакере таро фараон. Теба керенде китале муслимања мударелале нонна. Пошмиге ки хајгарателе не Муса. Авете ли касо магиони чари сянту. Пазнем пралале но сихъри, магија постоинел. Буџене набе наме наверуинава, абе верил ма вери ко Курани пенела дека постоинел. Пекамбереске керге сихъри магија, а тут пак ма веруи. Одеске овки заштита non sto пелајске, ама дико кола со бавилена такале магија е. Со пенена бе бела магија, абе сајтало шејтанско магија, ни бела ни црна. Аз сихъри офтало шејтани. Мехалјувава буџене да ки мода кувге, Očhavona na kele boiraja. Abe ođa sote kera pa jetimi ali te bajrome biljavile skeri godibe filan nova kava okva te džafte kera vake akva ka pudemnesko kova ka kereneske te šajti kera. O musliman, toro džajde kwa sarke bukja dali džanjade ki klienta rodini. Džanjada koji bavinela pedale bukja la magije sarkerela dava. O mora prvo kafiri tovel. O mora protel voske šeitaneske, ake sarkereno magije. Leno pisirate džuvljakoro. Taro mesečen ciklus, a da lera tea pišinena jetija. Leno kurani kosena pe pislăkja pšalare, em toga što šeitana kela buj rumnare dinešen toro askeri. I tu te džakva avdalama nušakva sa kebuka. Kafirisian, o Allahi azze ođe, a da nekiri dženaza lađa kerela lempanda ki dunjaje. Sad ka penđa rekva nuždali mangela magija te kerel tuke? So džana ko falja, kvada perlisto ko falje, jek manuđala fali te dikel. Sa randa divo namazi rešto kabuli novel. Tuka këldine namazi, ma mislim deka se no slobodimo. Ka këldine, ama sa randa direkto namazi, kabul olmaz, novel. Ili tu s-ar nu știe dozvoline potoro cherte că de cum și falica dihane, duri sikrile shiftu ke želba, upre pepka, zajko, za pedena, ubrzina, jo, sa pogodingel. O šeitani pogodingel, o džini pogodingel. A sa ke šeitan lăkja ko mare tana ko mare kera de singjove na pšalag. Jo doleske manuš, koga kad dikete bavinel, takale se ferea sarka penjaridele magila nekoj magijate kerotu. Ako jek manuš kučelatu, saltalo Allah tere diakoro. Ana mange je kali kani, ti butiker disali. Podur, zaštita sad, of ko pančvaktija namaz. Of non stop abdesea, ko to maroker suretu bekare neka šungjog. Akva je talo zaštita. A това мислено Муса магионичари, фърдиге преске перезни. О Муса ли сам дала сади. Повлечин я пе палал. О фарони добия сила. Хайде акана. Иранеа тута. Хайде те дикато муршиве. Ама дико Аллах азза оджел кој тало туја.
Ia Musa, la tehaf. Ina mea acum, Musa bizodar. Mesium tu mensa rembachela, tu pove n-ai ucește. Fără de tocaș o Musa. O Musa, lisam ca doamne cu a fărdigea porocaș, sali na cile palanta lupoti cultingea sau colasa. Dicem să de singur la câteva momente. O isa sihir bagie naibare farunescere perena chiseș de ales ca zăugele maneno șehadet, acolo acvai na ne magia acolo. Acvai talo čudo, talo čudja Allah hescere azăugele. Dar de primetinea togaș ca misinea asian, n-ai sigur notute. De ca așa că n-a mea caleca gazinav, aș mea caleca pomnijinav. Ma, nađanea kojita lopaleste. Ma, nađanea kojita lideskeri podrška. Te ileski aleskeri podrška. Sare ne kedem tu men. Šteta ka na ne te keredeski. A kanao Musa aliselam dik, ovkergan yeteate la jakerel. Mala jaker nikas. Se nađanea kadva la jakerive to muikale. Male ki haigara nekas. Male ki haigara ko dikhan ne koi do alaya ratigar agar na komplet no agar mental no. I tu te asale te cred că visotek. Na. Ola iskușinela tu tlea. Ca o vedeți că thanese tole pa ko yomul kamele puchive na netu ka to kuf tu direktno ko geneti. Ete togaš karove korkoritu. Togaš kavake pošu karbarte ovavsim. Kod ke kasno. Agar do faraoni lilaki hajgar. So šajtu teker. Asasalje. Ama cu advatorul asaive, o Allah iazăge vozdignigae Musa. Taroiel putea o manușa penjarghele de kitalo peicamberi. Poșmiga cana terashiri, yovel o davete Musa skoro sallallahu alaihi wasallam. Agar poșmiga o manușa te zapoznene o jeki pe Allah skoro azza wa jal. Odlește pravim Allah azza wa jal te dela men precej iskrena nijetja komare kalbi. Te că lamentar Allah manușa te halua de că edinstveno su trebala to Božajna, advaita lo Allahi azza wa jal. Edinstveno su trebala te kuldiname nekaska, advaita lo Allahi azza wa jal. Edinstveno su trebala te dajandina upravo nekaska, advaita lo Allahi azza wa jal. Edinstveno su trebala upravo nekaska, to vela me nada, advaita lo o Allahi azza wa jal. Evo Musa alislam člavna kona doreskali taro Ramazani ko Ramazani devlja pašeto. O primeri Musa skutalo sar o resiveri tute kere non-stop iki struja. Non-stop talo online za da te funcționera to internet. To je tu tveza tere najmanglenca. Eu doresc că dacă ro resiveri muslima palo Ramazani maci detalji struja. Neka kere buti te šaj to veltu veza o frekvencije te dobinetaru Allah azza wa jal. Magar non stop to ve ko jivdipe, a ako sam ko jivdipe sam da ko rakiv da strane Allah eskere azza wa jal. Allah te rakeltmen, Allah te deltmen se ko hayr, Allah te deltmen se ko shukariv, te rakeltmen ta se ko belaya. Na bistrava buršlije se mangi odgovor na džangljen, te džanen, parfemi rodav. Selam aleyküm. Allahümme salli ala Muhammed.